tisina wo Seigilkhomna ve zo se ama sapin in chibai ka hin bolo ve kemin a hi le thin thang ho kip tuni khwa tisina wo Seigilkhomna in kya pi ding ucha hi le apat na hi pu mg lun kip gen formal cooperator from Infarm Municipal Corporation ama in na phat manuta tisina wo te pi zalovin achunga ke pathu ka hin sai ma sapine abang le ani na hi le golhang pauza khup guite Keso President Dilian NCR amanjang aphat maluta tisina wakte pi zalovin ama chunga jang ke pathu ka hin sai kine abang le tuni ihung kihoulim na dingo topic in mandingo chahile santarin Kuki Lamkai ho anakimupi na chungchanga Kuki Lamkai ho tuple demand ti topic mangcha amani to chomcha Seigilkhomna ihin nei diu a hiye tuhin tudo apatnan ani nei jingutin het ma bongwa pu enjilun kip gen hi lifestyle dia jang Seigilkhomna ani kinai pp jinga hin tu chungchun sadan te in masanga ni kinai pi na choi hi le formal kutu spokesperson hin tu hin kutu spokesperson janga hi tapuin sadan te in kutu lamkai zo si ahum ki resign jingu vena hi le amo seidana chu amo ho het dana chu in sung boina ji ti tabang hoin akimuin ipiham exact reason for your resignation iti diuham ipizia kutu lamkai zo si chu sadan ta anaki resign ham ti hi nammi pi te anga phun do na nan nei masat pin thei diam kutu adang ho wang ka sei thei pon na ke wang chu henge in sung boina jong kanein ani na cho hele tua movement pau chu nidang movement pa ka ve da tua movement pau he ka ga ve na le kamudongin in sung boina to ki khon chun ka ve na de dynamics political dynamics ka ve na de chom khat chu ke yong in sung boina chun in sung boina chu boi ping ka tin exam cha lampia hilawa le mipi chun ngai cha le pan na thei thei chun pangin kete kati hi ain tuni nang platform mai chi chuni ga do ngal ji wa chun sei loading cho hin hi jong le hi chi hi zo lang le mipi ten movement hi het hil diu ka dei lo ja chu nen do ngal le tuni platform hi saying katin dal ki pat na pana ya movement hi civil organization adi da kangku pa kutun kitol ichi kitol na hin thin pena sei dinga Lamkai public representative ho amayong timayeng uten aji chu kumni sunga hin hichi amho public in meilei te to ga te ding meilei te hi alungo ahana thilhadi lo pateng public hin MLA ho chunga chu ai ipije nam itia le we ninkuma thu su achun meile ho chun thani dan dan no chu a phone wahin MLA pau chu phone ball in phone a ki resign sau kichi chu ipija thai ho Kuki society a thai lo ham iti pau chu het su ke ahin kaga sei lo no chu SA ta I demand pau hi enge Lamkai representative ho chun agal hung ki pat na chun aphung do bin kyo he government ki wop thai loading separate entity nei pevin separate administration ati pau ichi wa hin mi pi ho he imacha hello chu akihinan he jong le Lamkai thu sei na chu ki hon le civil platform chu mangcha en hichi ajo ka sei SA pa movement hun ki bol hin al hichi SA movement e bol na wa hin khatwe last episode na platform ma kana sei khat na gel do ding ham SA he mu te iti wale politics ala e khasam chung langa imaja usal e khas ai wa nga chu kumni egal mi te to ikidon the I hat na pem I pham tia kana sei kha khato hichi chu I pham ti wale tu changya central government in evet adang ma chai pon hichi platform ma chu sei la amel sen hi jong le hichi mi pin het nai tu changya government in ega nu si lo now cho politics ai san je he poi so pi te adi di sei ti hichi la ya isopi sangam hon thal akidop wa volunteer hi han lang volunteer hi jong le
igal ham na pa je wa chu government in izau he ti chu kehin kapom he chi movement ahin kan gein government in event danu chu kabet nal politics sa hi tai ki check na lele dana hai u ahi in kang pu pi context sa wang chu adang dang chu nan movement dang churchan pu yong umin ting nopal yong umin ahin tuni kutua ipija chu na hai na lekha na pi ham na ti hi ja ko ga sei gu thing hi chi ja chu kabet na le politics hi a dynamics ong ki khel kabet le public movement pa ki pat nai bol pau chu tham khat ong dai tha kamu ji achun nung le mi pi te iti se kinep na pa chu hi khalo dham ti pa chu ken phamo ka sa hin adin ga seleng full jinin ka chin ke hi social media yong ka ha lu be set lo hin status khat na he ipam khat ka ga soin ka status song viral khain tabol na chu intention dia hi pun kalung nok mo ja chu hi chi chu ka ga ta to lo viral chu kamu ale che hi ala zolang le thil hi isei hi la le mi pi ai lo le ho sum ki ka boina he tam tao mi ti chu kan het ja chu thip ya hi chi ka status pa chu ka ki withdraw ke ka ga sei lo na chu ku tu platform chu kum ni gal kan gal in nan na wa chun civil movement pa chu ka bet la hung sa som jap hung sa sam jap it is a the government policy center government say lang thim dana khu kong chat thim ta ben hi chu ka bet na la phamo ka sa ja chu IPP jong le kumni bon hichin ai kinana khuti denga hi ale ka to thei kham chu ka tong ta ben he che ja chun khuti di tho le ki hoyong chu break ki law nge ti chu ka ga sei he sang pro man na i het khil lo diu khat choi hi le tu chunga hi pu NG lun jang hi center government to ke jet si meeting la chu participant list la zaw hin aman janga ga visit hin aban le pu golhang pauza khub guite amani hi tu chunga center government MHA to ki muto na chu zaw hon hin chelaya chun i lut ngal on a hin na salun ga lut be pai kit len laya ka do be nun chu tu la to hi kampu bi be sa ku tu hi chala chu clarify ga bong tunia panel nega ko he adang he pon inam thu chu say that Delhi meeting a chung kho ka jaw po Delhi meeting a chu ka jaw lo aji cycle khat puthang kam na sol tho long ko tum representative ko tu na sol hin na ke chu he ale kin khana chu ka ga chi thu hin na ka hai lo na pa chi pham tia le nen sei ya chu tun sei dong ta hi lo wala public clarification chu angai che resignation ka se lo na chu dang hi pon home ministry in KZC chu ki ho dinga tarik nga le gu ma chu ako hin echa chun lamkai ho en no chu delianum khanal meeting chun anachi bin ati he ipi chungchang ham ke tile peace talk he ati he chalai chu ke kamin no chu he che ja chu min pi te chu min masau te kati je wa chu he cha gachi a inam mi pi ten ipi peace talk hi bon hello chu helanga kaga jaw ding chu kanam ju do ding ka he kati ja chu resignation ka he tu na thengin sei na auction ka jaw poi na ni talk sa jaw chu hi ale kangpu pia pana chu ojapu thangkam lupheng chu ki sol hin na ama yong chu meeting a ga chi le alung thai lo ja chu workout han bole ti thu yong ti jan a hi in Delhi talk sa chu akileng hol la chu ki ho wang ku tu representative chun ama chin hi jong le ke wang ka jaw pui ti chu ka ga clarify no me tu le tua hi ku tu hi difang ham ai lo le a hiala hi caretaker tabang na koi ham tiang nan sei pai ki thei diam a difang poi ku tu as phateta na tongin tu chung chun general secretary athakat akilhengin hichi athakat akilhen do tudung ju ya chwa hichi meeting ho program ho chung ki go nga hin na tu hin phatet na tongwin kloi ka pai te hon to thei theng atong ve a hin delia tok sa chu ke ho kata san to ba le pau khu pyong he jaw le akilo pun a ye chu ki ko chu KZC chuteng le Jomi Council
kitia chu selected ta cho ko hin na ma cho mo chu delia dia chu aga head thu hi hin ke ong chu chom kha chu delia kom thu in kho chu delhi hi chi talk chu ka dau pui ti chu clarify ka ga bol ma sat he puin thu do abana ni chi be pai ki nutin chlaya ka do pin num chu tu chung meeting chu sarhop nangin namuda na chana ipiti namuam elo le amo hi peace talk nga ding hen sa sa chida nu vina kilangin na amo to aki kyo pha jang hong ki sei 19 chi choi hi le amo hin tok si a fielding hen sa sa chiu hi talo diam ai lo le mai le te to kom dinga chu chiwa aki ho na ka la wa chung boi kha amo hi wa ka an bol ham tiang nan sei pai ki thei diam ka ki pe ama sa penin ungamin clarify an bortan ken jong bol bela ama na se bangin ama jong a jaw pun ki jong ka jaw pui lima hong ki ta do khu chi meeting aga jaw si khu anil ha tarik bu ma bolo hi in tarik bu ma anil ha pung segi get vela he Kuki NP Delhi ahi ama ho chang to KSO representative Kuki Jo Women's Forum representative Kuki NP Delhi representative chale scholars tampan he ka kimu to naw lim ka kila naw hi in wang sen tan Facebook ka page ke se jeng le koi ma ki zo na ki sut na he pontin tha do tribe ki ti khan in page khan in ahin koi de in Kuki ho me te to peace to save active ong viral in nui za jang hu lang khan ai la he le thasit wang su ko o me ni ho ki ka la hi tia he ikizu he leo hina electoral hin kin ka jaw po ve ti zo a hi in enge tu chung MHA to meeting hi tham khat critical analysis ga bolo hitin na ong ke pat na hi ke head dola aki ko hi Kuki Jo Council hilo ahe Ministry of Home Affairs in ahin ko lo na hi free movement itin new tarik ge na lamka akimutu now hichi aki ho now a result chu ahi in akimutu now hi ahi wanga chu aki ko dan hi ke jet si aki ko jong hilo a choi choya margin pui zomi council Kuki NP Manipur hetia ko achoya VPC People's Council heta achoya hungo he aphat na lampang je se le amnan tin ken ka critical ta analyze nom cho hi le MHA ikchi na dan hi ke jet si min be jet e ko ta wo ke pam he na e ho ka right and rule abol na dan cho achoya e ko cho alang kana nakhat jo e ho mi pi ho hin Kuki Jo Council e ko wa ala ila wa hin apa nakhat jo thomi ya chu hichi Ministry of Home Affairs ke chit na hin ka mu te ala mu te no men wang sit ka sa de teng ne he ahin ko lo now a subject je pi ke tam itile cessation of hostilities for 6 months hichi subject nga he ki ko he ke wang jon how do you define peace kitile absence of war hello cessation of hostilities kati hai kya hai cessation of hostilities for 6 months why necessarily 6 months ebolo 6 months khala han ti SOOT plan hiding ka gyang mon hai SOOT design hiding ka gyang mon hai wa hai mi pin aki hello ngai SOO hi bipartite na hi extension to chi riang dan in ka mo in 2024 February as an sai hi in March akuna hen sip panole August 2024 6 months ki sai hi September 2024 apana February 2025 to another 6 months extension ki sai ki de hi hi April sorry March 2025 to August 2025 extension ngai cha hi ve SOT hi 1 month let sa hitan ahin aki extend nai pon hichi extend the paying also for 6 months peace maintain un alole hostilities chu
decision bolun dal haun hetia ku na mi te na te zawa mi pi te na thun zawa hi le thagup chu SOO ne ki pizom de he ti na ho ka la he ke la dan he che a hi mo mo hi pon ke ma bi ding a hi in i che hi kha a hi lo wang chun la ta le ta sit ta ong hin na hi chi a ke ho na wa chun eke misra yung azawe tivin report meeting job kasi lim hong viral ma meeting kasi na wachur terms and conditions se ji ha sana hin koivin a hin soilu no vin hichi in asim ha vin signature nei kai tivin ative ti chu nami che la nga ko ne chu a hin ma chan ta chu tu chu hong kal som ho he anom po ka signature chu akai nom po vin he ai le MHA chun na dei lo wa hele activin point by point chun modify a ball zewin aga choi lut kit zewin ka ve no la ka dei kit zew ati jo ai le point khat hi zong le nei sign ki win ati na lai ve chi point khat je ngayong chun ka sign nom po ve ti jo cha chun che lang ho chu eke misra chu ahung lung hang tai ti jo ahung no ka chun mấy họ cầu lút tàu thế, chỉ biết mấy họ sẽ cầu lút gút vào hiện lẽ, họ là ngã cuốn na, Kuki Seigilkhomna Centre pa pu thang kam lúp hang, ama ahong zau cuốn, ama chun, kami kasang kanumay te red auto ke table khana to hong pong kate, ya he workout ana bola he, workout to stop chimpi a bola kilomin, ala awa mi ni chun aga ko ne le ama chun agial kin MHM masanga kalhon pi ho kute ho pati ho gaga khai sang sanon the poi ati in aga join kin hiti chun meeting to signature hin kai levin ahong ki le ne he chun tu chung visit to signature akai lo se yong chun pa cha aumin chule akai lo na ba no ba ama ho la particularize ga ke bol le pa thang kam chu beha kapa chat khang in salute ka bole ka ti he sang ta yong na hiti khat chu nga he ham as apha pha hi ahoi hoi na he sei to le ding soft ta thu se se hu hilo he khat ve le hyper jong mo ji hi poi chu drama yong bol mo ji hi poi na ya chu tu chung hong ka song ho hi Minister of Home Affairs then divide and rule bol na iko hit the zone ahung na wo signature kai dinga ke ko hi ven a signature sa kai da po ven he hi cho la ka ga ya lo the ga choi le me the nu pi hon ana ke te now hi tin ni khwa wan hia chu ko bru a kal ding ana ke go ngo he hi chu ku chu points a cha wa he pilgrimage subject na pilgrimage a ke le ma pathian ho ding a hi ven hichi ho na dio mona chu aki zok dio hi in nei ha pi ati he chiam chu nom la bo he in chu pa cha ka sawe chule chi highway ho ne hon pi wen medical hen na ipi pi ne ha pi wen ati le chong chu nom ki la bo he ya chu ho ya chu signature kai la wa hong ki le chu pa cha na sang ta pi he a hen abul chu equal ti ngai la wang ông cần son nào cũng đi kít lâu he, ông hỏi này rồi mi họ abang khăn nó say chứ, government cái hậu tiếng cái say à, ấy hin hậu tiếng mình Ebola chỉ là tiếng ham, thì gì vậy, cái vấn đề, ấy hin câu mình nói chỉ tiếng ai bôi cái gì chứ, intention just study bol ngay chứ, Ebola chứ, ít cái nộp tu nó pen cái tàu thế, cái chỗ công sự đó chứ, amena ấy cái câu đâu hùa, à chơi ấy cái câu hùa, ấy dia chứ, cái gì cái nữa hiti chu het ba hele o hiti ki ko ta ve e ho ka la su ne ke gong he zu chun chi dau te ya zan e pi ham e hon zo le kha le fa no hiti nei ko diu wa hi le either no hon no hu ma ka mai ko ki tu ham or nei ko wa hi le common platform ka neu min khan he nei ko u vin ya sei the ham ka ti he ke la da na chu hi chi a chi the na chu amen behind ha no me ka ti he
men behind jo aka sei jo hi zengin ke wang chen hong lo nau abul kola hela wang chen lung thai om pon a hit a hong ta wa hi le chi chingnim ter kai lo le work out a bol pe pao chu hi jo wa se se ba cha na hi kho ti me yu te hi jo ke ma la dan he cái pai tuin topic aban ni char be ki rutin tua sarkhuminan sei chu kaga gelin hi le neolaya history ki sima British and Indian sunga divide and rule policy a bolwa kumjeni wal vai ni po chu ka gel do in tu hin thu do ai pi chu jang la ban ni che beutin tu chunga ke zat si min ai lo le tu chunga chu marine pui ai lo le zomi council ban le kim ke zat si achom choma ki ko a he na ti na chi cho hi a hi le ke zat si mina ki min chom choma ki ko ho chu mun chom choma ki mu pi hom ai lo le hor khada ki mu pi khom jing hom te nan sei ki thei diam report ke bola na chu pe ham ke che dan chu sei hi jong leo khat ve mu ke mu pi kho mo he to kho mu ba room khat na to kho mu ba convince a bol wa a bol la he pha na wa chu a hi le tia chu me thong chu a hin ko lu na hi le kilomin ya chu me ho ko lu ding ati jing la ya chu an ra wa ko cha bol hi in I chan ge a chu ki ho gilo ha me ho ta wang chun ka sei thei pon tàu cho tàu có mùi lệ ở kilomin ở sài đan vào chỗ này ai vào chỗ ít thu ở sài vào ít chân á thu ở kia là cái hồ vào chỗ cái sài thì của này tuin salon question nanga dingin khanan dong kin leng tu chung e ho demand pin hi ke zat siminai demand wei jing in thing sel selana e ho hin e ho representative a chu Kuki zo council is solo hin ke zat siminai demand wei hi ta le tu chung I demand point pin hi ipp ham ti hi nan sei la thei diam hi chu clarify khat ga bol nge na KZC hi जो divide and rule tiu the center government in Kuki chate he and nammi nahin clanistic community hi ven na aphung le changa itam je wa chu agal akipat na panai no platform khanin hungding in ati thu hin hi cheya mi pi te het ning ke het pa chu ga selling KZC chu ama mina ki demand hi login KZC hi ale a conglomerate of all civil organization he hi chu clear ball ute na ye chu eho civil organization tamta ja chu hi platform khana chu ki sei thu hin ani na KZC ipi demand ti pa chu sunglang chu perview ka hipun hi jong le I demand chu kata sana aki khel lo le separate administration chu hi thowe ain hi cha ajwa pa khu naga sei chu add on ka bon nomen center government hin Kuki te hi iti adilam iti dana adilam ti hi mi piten het masat ongai aji chu eke misrai ni vei thum vei ka to hom pi tawe a zon dan chu alon ji lo e chi he platform he ja chu ka sei thu he na khat hi ga su lo hang ding khat hi ipi bowling kina sa ding a hi theile a kam wa chu platform khanin hungin na tiu hin ai ma ikito lo lai sewa he amo hin is san power pending a koi de hi mi pi ten head ngai ani na lamkai hon jong su group ke hepon atua wang elected itiule PR hi ta je chun akai tapu ven wang sit ta cho hi ale PR masang chun elected representative ho he khat vei be he asom vein hung hen lang ibelo di ham kanam mi pi te ni jen kal ina do khom win mi chirat ithita win kyo lamkai ka hi jani lung sit tin tabol khel om yong ni ngai dam tin lang ki surrender lang ki resign leo tua mabana thu sei du pa biding ichi abol masang wai PR kiti cho mo he tua he IMLO hi nei kila do he tai tua he katizat na hi adang imachai pon Home Ministry anuk no mai ki chip na pau chungchuna he 6 months sam ke poi iti ham de election hung ding he ide ke pom do pau to ga koi do tin hichi electoral process a chu kukin nam pi te izau diu ham ahi lo wa le
giàu lâu dinga chu inan diu ham chi pai question factor aji chu ka ga sei lo chu ni lang jen bon gal hung ki thu ta MLA ho chun mi pi te ang chun hung ki surrender hen lang hung ki resign le abana election isot diu pa chu iboi pi lo diu a political movement pa chu ichi pi zo diu hen tu ai ni he election hung hi phateng le public chun ikelen thei diu nam public right na chu lamkai tha ikelen diu nam ichi pa chu very pertinent issue hichi government in hichi chu ade center government hichi vetting kina sa ding aphunga cha khai khaya tuayong chu organization ho yong chu an khen na lai diu echa chu ka sei hilo wala hichi thagup sunga ku hung so ding pa he government in Manipur chu boi pi lo hela e ho le o boi na he embroil hi sam hoi nom ta thil dang abol di win kam e cheja chun phaten gel phau tin adi da tua na sei chu kejet sin i demand pau he kejet si demand hilowa kukiten i demand pau asa hi relevant hinalayam after PR hi think tank a team hon phaten gel phau tin aji chu kyo ground na ho civil organization chu di ta chu mi public sentiment na chu move ka ball thu na I want to jua ka se chu aki move thei lo phat i pham mi ball diu che ja chu na hi thea think tank hon phaten gel phautin PR hi full hi tan MLA hola tu a he abon chang ke ya MLA hitlo hi al akhuti deng hi ale SA se chu SA from whom separate administration jo koya panai thu mo yong Manipur hilong ai le tu electoral process hong ding hi ale chun Manipur Legislative Assembly hi thau long ichi pa fusion chu zau po te ti wale e ho electoral process at izau lo di hi ale isu piteo adang advantage ala de hinti kit diu na izau ngal di hi ale chun azwa ka sei banga chu public in idei tau ai lo public mandate na hung kai thei ni inei hunam ani na chu asa chu la iti na lai ngalu ai wa electoral process chu Indian government noya electoral process chu ahinai ahi wa nga chu ikilen na diu amun chu legislative assembly koya ham te Manipur che na lai hichipai ilei henwa to hi consultative meeting hi achinga thema aha bol lo le ipham movement in nung ting le center government in azwa ka sei banga chu 6 months sung ki ka he MLA ho ye ga la do pi tau PR full umta su group ho yong chu extend chu abol diwam azwa sei banga chu ichi 6 months ti chu election ding pa chu ki tu che ne phaten ga gel le logic chu na 6 months sunga chamna hen ti chu 6 months sunga chu government tha khan ki form ne dinga chu ipi bol sa diwam e ho le ho chu ikiboi sa good na ichi very it is a precarious situation na yungwin kejet sin wang tua i demand wang chu kuki cha te wang SAT na alai ata hinam ti chu ki khol jebute ti chu che platform ka sei nom tu in thu do abanani chi betin sarkup laya ka do num chi tu le tua hi MLA ho dismiss a hi tain chi chu hi ya hi le chi SA movement pin hi MLA ho hin pat do hin na chilai ka kan sei be kit num chu MLA ho hin pat do hi le tua hi amola a ki chai ta win dismiss a hi pa na hi SA demand pinu hi legitimate na lai ham ti hi nang lunggel dana na nang lunggel dana ipitina gelam tinan sei thei diam ange go ke pa a legitimate mama HSA hi thing ta sei dinga chu representative through a imodio long di pon a hi de pon he a hen ama ho chu part of the demand hi wang le chu a demand chu a speech hong ga ngin te ti thu hi in wang chenon ta chen PR masangay chun ina din pio han lang mi pi din bangin dingule ki resign han lang protest daw han lang push han la saw han hele chan gam kan ene gei diwa he a hin tu hin am ho chu PR in action unta jong leo mu mo he pu he to a chu representative ho through a mu di jong hilo SOO through a mu di jong hilo mu the na ding pen je pe ham MIPI azai chu democratic country hiwa constitution phate chai nei wa
constitutional pa jo edima na hi je ajo legitimate mama he constitutional na ba na jo to he mi pi I right so ki no ngai ichi a political right so ki he no ba phat ta cha mi pi hung so thang wa hele I mo dum he to he people's movement a hi ti yong he asai nai he zum de people's movement ta he nai sai lu he tu chan ge spearhead board he ko ham SOO hi in SOO in spearhead a board lai sai I ma cha ki hello de he chi hi ka certain he SOO tua mi I module I ma cha tua I demand pau he lo he tu sanga neo I module lo wang chun I bui ma sang wa SOO na demand chu I mo la ka he pun tu I demand pau SOO spearhead na I module chu am sa he ahin I mo the na di chu mi pi he ya chu mi pi he sensitize bol ngai jin tu wang mi pi I pat no phat angai mong tan he present rule sunga hi ipiti mi pi hi sensitize e boluwa mi pi tha na hi educate e boluwa ipi tile mi pi hi yong ki do do han pi hi to he ki ka kin na kala resort e te che mi pi na mi pi thane na hi ya hi in se sao bela ke so delhi ndo ki ho capacity a people's movement hai delhi a hai ignite board hai hum spearhead board hai hum pilot hai hum people's movement wang hai pat do te de longyang akin ye ka se nga la he ka plan hin se na hichi mi sensitize educate board hai na ding chun tu he April 25 and 26 a he conference late ta ni zen lu na ki bol hi in chimjong tam ta budget lu na ki bol hi in la nga ko na he na china nei e ho professor ho ki ko chule hilai delhi mana edin pi o kon la bai te ang ki ko a hi ri chun mi pi te hi ha hila hil ke ma hi cha pa na chu mi pi na hen he them teng le mi thar ni we can be Manipurian to a bit resolution Allah hit like kilometer to kum jong hi awakening day ya manding in pa sakit event ichi awakening method day ni la hin mi pi la hi pon do ding mi pi sensitize boarding azat zat hin hin aki gong in action plan ni cho ko na hi mi pi tho do ding people's movement ta pa ko boarding ti hi longya la hitan aji cho last resort chu mi pi hitai tu idemano hi mi pi ti lovin representative MLA hon adal do the pon SOO and adal do the pon CSO session adal do the pon he ya chu mi pi exercise fight idemano he ta sanam lo he muwang se mo do he mi pi alien anel abon chika ki thu gem a hi to thana hi ready jo ki hi kase it be form of protest and demonstration and lang ki phin na ip ki jong le mi pi ready ake tai ama about chu chi leadership hi hong do thelo ala ding hong pa do thelo cho ichi people's movement leadership and responsibility mental to ahin la thei ahin langap cha the ya lam kai pha nam ngai lu ta mo ahi le ichi chu kidal ro de he I ham ti a people's movement changge ja fel ki na he la wang chun kap tho he kin ne to ni kap tho ta ba chi kap nai lo he in kap tho trong he kap do mo a he pu na he ichi ka sai jong lai in sai sao be la Home Secretary ani po India GK Pilai ko ma aga ki falai lengin anjo aga sai press conference ading jen aga ki temin ichi aga ki kihoulim na wa chun amana sai chu separate administration na tiu hi separate administration thu chang chu manda tawin ichi sang chun odo tia bong khun na dei ho separate university separate hospital separate college separate
charter in zo na demand bol thowin itu hit heding a hi adi je ke yong bodolen ten hit tabang demand na bol ai wa chu negotiation team a kana zawin a feasibility ka he chetile moving ate cha kona so nikito dal dal theu he ati in ke chun sir duty hi padal pau he unachievable ham ka tile Amazon unachievable a hedi po hin asay jo unless you have a political clout or military clout ati jo politics ana ha no ham elo le akka ko ana ha no ham khat tuna ne lo wa hele duty wa jo mo po bene te to a jo ke mo da chu political clout chula kine be se lo mp yong ikai lo ki sho ji lo mla zong swami ne ba kine na bang thai lo to mla hel na chu mla theng ho mi pi democracy demo ho chu mi pi ho ki pan the hi na mi pi chun he achieve he anjawa issue kabonga chu I ham apia mi pi chu people's cloud political cloud chu akilot hin lal ta hi ne option khana pi ki chu military cloud adi na military cloud chu ama chu agela na chu ama palesile figure khat hi ya akhole government in governor appoint them governor hole pp post vetting ke hiu cho na ya jo government vetting as a apa hoi hoi peaceful content demands e sei pi ya sia sei jeng la ya an ki sei do tha ka het chu ka tho ko pa sei ai lo ba am ai da na chu ale se central process chu ku tho kap ding chi a ge la a sei hi dem la ka hepon na ki jeng ka ge la chu hit tabang eminent figure khat ni he chu a hin sei do banglam ike that means kap do tho the a hi thi chi chu he tabang ki bang len kan ko ya chu na kap do the hi atia he le chu ka hin ki si cha khi a ina kan ki pu he to he na ya chu people's movement options a lot hin la he le kap do the na lai he ya chu hi chi ding a yang he hi ki won lai do hi ti chu UT mo na di mo ba he le option kha hi thi azi chu asan umta eminent figure government big ya he le chiang chu rule out thei ai pon elong thim wa hi chin diu option khana i koi diu kha bin chu ka se ko ka ki pe tua golhang pjken an sei choi hi le chi sa hi tu changin a legitimate na line abang le amain ai ama kin na choi le people's movement ai lo le kap do thoding a hin chalai ka hi pu salun nang jang kan dong nom pain chalai nang ngai dan hi ipi ama sei chu na pom jingam ai lo le opinion dang lunggel dang na niam dang nan sei ki thei diam ole na nga chu legitimate la PJ ken asay chu azwa ka say chu paten ka refresh leo chen na I hat na pen chu pe ham tu pen a center government to ikido now timayuten state to ikido now I hat na pen chu pa he chi chu he asay chu ki bang na ahin tua government system a process kat hi ji a chu as I say my oh kitte hello kisa kita sai kum it's ya to power flows through the barrel of gun kiti hin kichi change hi lamkai phabet pi hin pom yong e pom chin yong ki chin phau power flows through the barrel of gun but chi chu koma hi bo abana a phrase ko tham til where the mass is the trigger ti it's ya chu PJ ken na sei chu pom lo je o umpun ahi ding chu ahi ding dol he ma chu system jo to network ong tan ja chu hin system khat democratic
institution khat dia system khat governance khat dia chu due process chu elected ho inu to hi le chu ichi diu ham iti thu hin ai wang chu adi ta wang chu it's a revolution wang chu public nga pan hung lo wala apoi sa boi ding chu teng na ani na chu iga he du ka dei khat chu government hin tu hai abet hi Manipur hi ipija ki seilo ham e ho hela ka kitai ka wa ki phinu hin ai wanga chu central government ko naga abet wala Manipur issue hi imadani na mo pogin ipija chu ka sei ham tile amo han geopolitics la ko an gel wala Manipur chu sim kham hi pu a hi in sim kham hi lo wanga chun hi chilang Myanmar lang ko to kha na ding ma chu akeng akoi na diu chu Manipur a hi cha chu akeng a tho lu na thei ding wa chu Manipur ra chu koi akibo pi theiam ati je wa chu mei lei chu majority Hindu ka he ati je wa chu tham thu hi na hi cha chu e hon agei lei ji het lo wa diplomacy chu ikichep thei lo a hi ale chun hi chi central government hin izani ni pike bolong I thu ngai lo di na a focus ta tau cho dang macha pun Myanmar langa ai chilanga amho atha ajit na gu pa wa he akengan koi lu na wa he mei lei ho he Hindu hi khat na mati wa he he chi pa dia chu government he amho langa apang panghin ti jong le amho langa pangdana he jing wa hin a hin iki chat na pen cho jwa chu ga sei kit leng I hat na pen wang chu army hen lang adang dang hen lang government wang chu I hat naw cho hai pu ki harness bol diu ham I harness na thei wa chu public hungai hin hi chia chu public movement iti ji pau chu cha chung kun do ding hi hi chia chu after 6 months le azwa ki patna ka sei chu public chu tha ikipi sa diu ham public chu tha ipi diu ham public khuna hung king la ding hi na hi chi public khuna ile do zo phat eng le chun aja cha lamkai pha cho jo sei banga chi iti machal na mabanai chi diu pa jo mi pi khun le lut leo khan adang dang lamkai hon mi pi so hi tham chat hi ga nga leo tu wang ka taw no me lamkai ho kipa le jingin nan ni honin na opinion hon na ngai da no hung ke bong chat kinin chalaya chun edison bol be edison kan nei di hin nang ni ngai dan zo public movement or kap thoding hi jingin khadin im ta na sai hon khan direct ta na sai tho tho na ni na ki man to tho tho in to hin to do abana ni che be kin utin to le to hi ga sai ding a chu ipibola masanga chu na chi board of you hi tayo sar khop ipibola masanga chu central to tok si su group ho bo in aneya to hi kejet ci lo le adang in anei theiham ai lo le chi aki ho thei pin hi su group ho ai lo pha na amho replacement ham tiang he kan dong kin hon no min na chalai ka la nang ni lunggel phiam nan sai ki theon dem ke ma lunggel he on che center to e ho Kuki political dialogue ananai pijo SOO ahi SOO chun ibola center to nei thekin hantile adiman na gam government chukui gam ham Manipur za jauta yangai ya jo tripartite ativa 2005 bipartite chu 2008 na tripartite hong hi in chapana chu SOO hin ahin lead kum som lang ahin lead na he amhon aki ho to na the pe no Manipur integrity to ke loading ya close ananai pau chu ichi no ya chu arrangement ka an go pio ichi chu muding kun cha lai ta wa ichi boina he May 3 2023 incident hong spark ichi apana chu ichi political dynamics hong pukia ichi apana chu ichi pre-meta na pana political demand as on ananai chu relevant lo he relevant lo phana chu as o hin ipi ti ki bolle kami pite he kahil themen hello le ipiti ka bolem ati yang tin bipartite ahitai ati center to ahin bipartite ahi dia center to assign pas la mi pi public domain ala umlo ahi wanga amon akam chang wala ai sei pi jengo ai wanga ta san la thei mong lo
written form kiti mo nga SO te chi lo cho ami pi to aki interaction na intimation he written form la formality a chi lo cho ga se de ga cho MHN ki ho pi de nga a hen se yong le written form la pi khalo na ele ai palta na hi ti yong chu written form he hello ham la ke hello mi pi la ala hin koi do te lo mi pi ko ma chla bai palta he ti ki ai wa nga chla helanga agam adal namun state government manipur chun ichi ana masana sign pi integrity ki su ke do din ijo din pi je na a je cho hi son ave na he de relevance on ke se ji lo hin te ma yo hi so yo he ai cha pa na chu a hoi ding a phading atia chu ke jet si a hin si min ka mo na ke mu da na ke jet si chun atha ben political demand bo hen ta ama menin ke jet si menin ku ki te lo sha ka ding ke jet si ke mang han ta aling anung langa en ki control le atiu hi mai tin that mam ta khat chu so chun CSO through ama replace alo le bam akyanga aman go na ahi le apatai he cho ha na dinga chu le KZC ha na dinga chu le CSO ha na dinga chu student community power lo he no ngai chu adi a national capital on student organization chu alam kai chu ima ki hi hen la ki mol be bu zong le national capital a ki ya chu ke relevant song e he ai chu he a chu bu thima ahi thele ban funding e bolowa protest bolun jantar mantra ki do nun a police ki che hun ki ma che un I thu lit na ding ati theu na lai chu chutti mala a ke bol bu na hi le e ki za da jing ke ti pi ki bon ham na SO he khat ve le ta a ka dat ma ta ka he them thelo ta he ji thil he a demo mo political aspiration a demo mo ham ti a ki gela right approach mi pi ki li na ala CSO ki li na a ki bol gut ji le a de da I lo ki ji na a demand na government ko ma cha pressure a pi di jo government na hin the da ting le chite hin a political rights okay ta ve a human rights okay ta ve ti ho a hin realize ting le a demand a hin sei pi di jo ai le chuti mala centerin api ding dol khat chim counter pressure a hin pi ding dol cho counter pressure ne ting le adin zo ngai cho so ta cho counter pressure hung ting le ding zo lo na adin zo ne ding ma cho an zo ka state CSO le students community ho he ati lo ngai cho e til do cho e bo sa do cho ale government cho ibola thus ki sei ngai lo ha atia hele kami ho ka control zo po atia hele government aki ka pension mi pi chula ipi alo di do ya ji cho even na hele so he adimani aspiration he anai ta he anai ta lo han di khat ve le kalum boy ji he ite han lang so in dung ya tha an tin student community ho e mang cha win tin CSO mang chan tin government thian khomatin government tat khomatin demand ke ba thei khomate ti SO te katet no me ka ki pe nang ngai da ni phiam salon lai ka cho question kan repeat kit diam ha question kan tha sei diam nang in lungjal na niam in say pakite tu le tu hi nga sei ding nga chu su extension a hi thei lo pha na na su to center in tok san nei ho chu aman in nei zom ta lo wa to hi KZC ko ki zo council hi am ho representative hitam e lo le ko ki zo council hi e ho public based movement hung hi do ta mi pi lamkai mong hitam ti hi nangyal da ni piam ti nan sei thei diam chijai khat vi KZC to phata mi pi he to form ngai din he na repeat bol dang ke tin ajo PJ ke na bona sei chu thuta hi na repeat bol dang ke tin ai wang chu a system chu mi pin he them ngai ken ichi chu khat ve sei na banin ga refreshing ke tin
central government in Kuki te chu kihoupi ding ati chu akipat na chu ipia chu eho chu in kihupiam te thali choi ji he a ali ni choi ji wa chu hichi thalpa chu a choi ta ji wa chu hichi mechanism khat chu asim wa ikihupi he chapang zo lai zo lo na kaga sei lo na chu hichi mechanism pa chu wang phat ta in a political platform hi thading ham I demand pau hi chi sa na thading ham chi chu zo a se banga chu kumjat pi chu su agreement akai zo wa pana chan ano ini chi piu hin ahin mi pi chun in a hepo hin ahin tua chu hong ki khola le state government hong jaw thein chu pj ham tila zo a se banga chu integrity ke thailo ding ti chu in kina lo la yu hi je chun apha mai na ale tua chu hi cha pana chu platform khat ahung ta ja chu government yong chun a hai boy government chun su tok sa nei chu a thua boy phating le su chu a ko ja ki ho piwin ai wanga chu me sei te demand asan be set ja chu abrogate chu bol piwin na tiule a su extension pouch e beyin sa ki koi he ichi pe na chun ke yong chun kaga sei nom chu lamkai ho jong chun hichi e beyin sa koi pe ro chun ki phinu hen lang hita pi nei koi wa noi si ta nei bol deu le kyo yong thing langa kagamu al ka kidop ki deu hetile hichi chu sei thaileo hen a government chun in the lu diwin kamu na ahin tua chu azwa sei banga chu hichi integrity hitalowa third me apana chu a demand pau chu mi pi thil dan cho vetnal hong hi thailo phana cho amo chi pi pa cho hi thei ta lo ja chu hi chi public movement na mla hon an phut pau chu hi chi chom hon ka pom ve tiu he hi chi chu center no a hai pu a ki chet nau chu a hin tua chu ka dei chu hi a le chun a hi theile tu nong phat in na lai ve su extend bol lo chu government prerogative he a hin kaga sei nom chu suja chu imit mo diu yong a hi de pun a hin lamkai ho chun government hi khat be pe hi chou theu hen lang hi tai nei ki chep naw hi a le koi thing thang langa jangala ka le lut kit diu he ti sei theu hen lang hi le chua ka sei pom pi te chu ibol ngai naw I hat na pau chu ki bol hen lang la government tu tham khat isu li diu ham ki tia hin a hin tua he chua ka sei banga chu mi pi last resort chu tua mi pi hi hong hi ding hin ipi igel diu ham public iphateta disseminate pola information no pateta sei pi information dissemination show phating movement pau he mi pi hi in unhead phating hin tua ipi sei da sei elowa ipi hulai zo diu ham ti mi pi kama pana hung do te ding hin na he chi jo phating le chun pj ken sei banga chu leadership wang chu ngai cha tua hin leadership khat cha cha nei po hin he che boy na pen hin ti zat na pen he che je chun ai the ale tua Delhi case or NCR naga bolo Delhi National Capital Region hon hichi consultative meeting na bol hichi ke pa be set in hichi ngai char ve need of the hour ai chu MLA ho difang hitan lungthu community pau khat chu boy hitan to chu hichi lungthu khela ju mi pi te chu lungthu hong hi ngai hin hichi na ding chun ama sa pena chu public consultative meeting ho chu tam ta ngain hi cha pana chu ilungel chu in sei tha phating le chun leader ho chun mi pi mobilize sei de wen hi chi chu ke no last resort in kam ki pain tu hin thu do a chai na lang ani no tautin to a chai na dinga kan do nom pin chu nan ni honin khat in hin answer jing on lang answer hin pi honin lang nang ni hi ga sei dinga khang tha outspoken chi nei honin sei ngam lal nei lo lung thingam zo se thu ta zo se mo sei la in nami pi te zo sen jang na mu honin nangai sangon ta jang kin jang kan he jin chelaya ka do nom chu tu le to hi nan ni honin sa hi legitimate hi na lai na ti honin a khutia hi le iga ve vi na hi le public movement pin jang hi ha sal he danin om na lain abang le vel kap ki dikiti chu pial laya chu koi macha ki kap thei lo ding hi tai na ke mu da na jang chi cho hi ta le way for what na nang ni mu da na way for what pin hi iti pan la dhiam ai lo le
ki pitilam panga panla hi chi separate administration legitimate he na ti hon na lai le last question adinga chipin hi nang ni ngai dan nang ni opinion nan sai the kin hon na lai di ham nan say mà sao Okay. Hitin puting ko ingin na. Adwa jong chu say so kay kan public movement pa chu hichi chu amin source chung hiting. Ahin tu ay ga kasi nung pen chu hile. Lamkai ho yung suwa ho yung tu ay extend ki bol lo hi pending na ebayan sa ki koy to hai amo jong hin khatwe ki phinu hen kati nai bu be aje thu hongin na dinga hin government ni ki chep now he hitibep so he ti pai khatwe hi hongdo the hen lang alung han na paw wa pat nen hongdo hen lang hile hi chi chu central attention la na thei khat he ani na chu mla ho bon chu PR full hi masang chun ani ki resign ule government chu isu ling diun ahin at design ka wa chu amo do kila do he ta hi chi ja chun chi space so to pon athum na chu tua sei banga chu adi e hal kap do de kati na chu ke chun thala tua hin kap ut kati hi pon na I hat na pian chu ipam tile chun thalai hat di wa chi chi I hat na pau chu ti sei da paten mang chau de kati tua chu bai itina na chu thale ki dop wai wale le mo kap di chu hilo na ai wa chu hong ki pat na thei dinga chu imi pi tel ho chu tua he Delhi lang kahepo hulang kahepo phatte ta referendum khat ham ila theiwa ichi theiwa le chun I movement pau chu hong success ding na hi china ding chun mi pi hi ahin adida chu kangpo piawang chu mi pi te aha na ha de tarik git ni a incident chu kapu zo lo he ken tu chang gen a thing pen in saying it hicha mi pi te movement chu anasat dan chu ahin lamkai khat ka hi je wa hicha mi pi ten akine na bang pau ade ta pau chu kapu do lo ja chu ki chu ka ja chai ka ti thu aji chu hichi kangpu pia mi pi te chu alone je lo ikithunun dan nu chu hichi ja chu kawat chep group khatna chu kan sut hin lamkai ho mi hem pu ti a viral le ka ti ka vet na le ki hichi sorry hichi leadership ma chun either chun aje chun hichi movement chun ka fail ka ti as chun moral responsibility ka kila ku nga chu tua he way forward we come ti ala jo ka sei panga chu mi pi te til akiti ale amel se to he ipi bol diu ham mi pi te hin ajo sei panga chu PR sung a hi ta ji achun VV yung ano meninga hetan na tong chat thei cho hi pun ai wang chu center hi isele platform mi di chu open na hi jun di lo mai thei hin center government na tham khat bureaucrat chon ana sei jo PJ ken chin na pi cho army kap bo na ka pitolo hititing chun thu hong ging din wa oi hai ka bo hichi mei lei ima chahilo chuna hichi ja chu sei ngai jong hi pun hi wanga chu hichi public movement wang chu paten hichi Delhi hichi itu khom jo paten chun mi pi ten ipi bowling ham ti paten hong hin lang na tong ding hon na paten hin tong le na tham khat chu center attention ku ki te ta ki hu pi the ipi lo la a khoi ti pa hu sei sa ngai na he chi ya chu a pol te yong hi ikap theu le wang chun ading ikap ngam diu ham chi pa bu che a boi chu na a ye chu attention draw ngai he me le ho chu le ki do pi hi ja ikap he so pi to ka sei pa chu tham khat a context he chi no te na ka ga sei na chu me le chu le ki do pi jo a chu ki defend na ding ikap thu hin kasi chu le idei pau chu center ko ma ikip no hi ja chu center attention draw ball ne dinga me le pa chu thu pi pu e ka pu chu ima cha hi pu ye
Amo sipai center sipai tu tham ngam ngai na hi chi chu ka sei na good na ki pai ne question repeat ngai di ham salon sal kho ta hang here the way forward to say people's movement ti lo chu ne na lo tai na AP ka do di hisam le EP hisam le people's movement pat te ma sa ngai cho people's movement chu ibola ta thelo ham SOO lo le ithing noi ho iki cha je wa he people's movement leader ding hi hung pa do thelo ba chu ahin we ham khat chun risk ala ngama di ta thota pu a chi ngama nam ngai lu ta mong leadership quality nei au ma hi le ama chen hin podo intin ahin podo ngap cha na hele mi pi ready hi mi pi chu ke ready hitai na a sai kan ngamen march enia kampu pinang chan ho chu e heaven chi ta mi pi so sang chu e heaven he ya chu mi pi hi ipiti sensitize bol de ham ala ipiti educate board ham ti pa chu ala iti mobilize board ham na mobilize pa chu ta he mobilization chu iti uwa chale leadership quality nei ta khan he nam ngai lu ta mo leader khan ahung do ko ba he le people's movement chu abe sa ka he ni chale simla pailam chu lungdon ding he poi om poi ipiti kelam kaida ipiti mi pi ki lead dan tiong lungdon angai po ne he kita ata ipana nam ngai ru namo mo ngai ipana hi le sum hung jing de hoi lai hi yong le hung du de sum he chu mi pi movement in tin chu mi pi movement hong hi tin mi pi zo si alung tima nam pi ngai ru namo mo hung ti nga he le isi movement a fe la he le isi movement a jing la backup tu dinga aniki ging jing thal choi ho volunteer so nam se pe ta ho ama ho ko ama as ikire lai tu people's movement as is success over laksha umlova he achieve well and good but aja so a lot in lova a hit ka pode lo hing te hi dong le ichi in the process chunga chu mi pi so anamen de da chu anamen de da ding ya chu nam pi adinga tinga cha masanga chu ye chisan so lo muding akitia akimu the lo pha na chu tinga chan mi hong ki pi da ba chisan pi in kupi anga ta hong tam da ba chu pha na chen ikka ma hele ka na chu kim po po this it ni chu he tai way forward ni people's movement pi din ilor hin wa le okay ilor hin lo zong wa hela a process sunga se mi pi chu radicalized a tam jong nai no me the a mi pi lung thi ma chu ta chana ki phut ta ding yo ting le no now japan family gain ngai lut na ahung ke nai ting le sum ti to khong de le thal achang ki ba la ning chana ki choding japan le jen central government state government ikka ting le to a certain point to government and our chinam meter wang political rights against tawe hichi point as in pi do he government ke pi mom pon te tha tai de he ti so hi thelo he which is South African gam hi pon democratic country hi in India in zone international platform a image of like ASEAN thing like hi it's you hit hello he so it head do ngai jin tin it's point gets it ka do ting le it's point gets it fight do ting le a thu ala ai bi le a thu ala jo ha ka mai ka do hin tin it's also on ki to cha it's point hin pha ting le government ne in head bi do chu pa le i lo hin do he bo we tu awang negotiation team NP council de thia hung dot hon asai do do I ma cham lo highway protect boarding co group protect boarding hi cho ti lo chu I ma cha lo he I demand pau chi
territorial autonomy state ham UT ham ai chu pa ju mu na dinga chu tai se ho people's movement or kam do tho pa injitian ni chu option ni bo he ke pa kipa le zingin panelist ni golang pauza khup guite ke so president Delhi NCR ama injang nampi ngai lutna waiten nampi apo na nadan le tu chung igalova alhangpia apan la an hojang alopi le zingin Delhi muna jantar mantara a protest bol hojang ni musu kevin amalam kaina aban le pu Anjilun Kipgen formal kotu spokesperson ama injang nampi angai lut dan le nampi adinga pan anila dan ho thingselin in seila pitawin tuni khwa tisi na wak Seigilkhomna ihung kihoulim naw hichan chu hitan tin tisi na wak Seigilkhomna vezo se avialin na chungche wa ke pa thu ka hin se